Jabat suara sendah MK pertanahan sisuh nandangi kami kali puang lu ijabat sendungi peradatan adik kami aku ngobolang lu kami ngomojong jadi jenda sebagai pelengkap lancak kami saja begini na beberapa kami anak buru kami sembiring mergana marga kami anak buru kami jadi rekondangkan singal bere-bere lenga-lenga rekondangkan sembiring mergana sembiring yang ini lalap tapi dia yakin kami di bata tetap masuk-masuk bah percabun kempu kami jadi man bandu edi sekali impal kami sekali kakam ngoka kita entah kam tangi kalimbu kami bagaimana kami tapi rekondangkan sembiak kuenda ya kami kok kali bunuh kam pesesiat kam duana arsagi nikolah dulu ke lamu beri kami kange jadi kami sangat pejabukan kempuenda jadi narik pun di kampe sehat duana harus memberi kami bersembiring jadi bas pedah-pedah henda ada kam jane kam go ngalokan pasu-pasu entah nikah tentu ngomenda dit berikan sir jabatan bahagama man bandu syarat-syarat pejabukan bana membagi dandu sekami tadi pelengkap nanti nganca jadi kokap sade mamandu pendeng kome ginting mergana ngom de herbelas aku pe itu bagengi cak kokap berbelas kue jadi man bandu duana kempu kami sehat kampe iya gedang perjabundu olah kam rubat gelah kai pagi sini suandu bagailah pagi ni peranindu jadi kami masuk-masuk lah kampe jadi narik pudi cawir kakam metua duana jadi man kampe impal kami cawir kakam metua begini kami ya aku katang kue kata segindo enda di sinam baisa di enda sebuah kami ya apa kamu rekondangkan sembiring karena nondong du jenda bujur ning kami ingat du dengan kami jadi bahasa denda man kam karena berberi kami selamat ning kami ibas perjabun kempu kami sehat-sehat kam murah rezeki itu pagi cawir kamu tua tambah tolena karena kempu kami mungkin lengat tandai induk kami saja nganca so aku pilih aku tandai dengan kamu jadi bahasa denda ya aku pulang lu si beliler jadi ning kami selamat ning kami ijai bas perjabun du bas waris sendah sehat-sehat kam ada ning kami pagi surah-surah andu andina lampas pagi kam jumpa anak lelaki anak buru gelah mentambah mensuruh-suruhun kami kerina bagi ya jadi ning kami ijenda anak kata sedekah dah kam japa bagi karena tenah kami karena kalimbu bundu memandu bulang du pagi atur-atur du so kita meterem anak anda lalakon pagi kam rusur pagi nu kena rubati udah melala kerja-kerja pagi kam terbuluh milah sa jadi olah pagi kerana nanda indo jamenda ini na ila lakon pagi lalap lalakon lah kena sangkandung na rumah bagai man karena kempus laki atur ndu pagi cakap bas kami karena bolang du si beliler naris tunan termenda kami bolang du saja aku dengan sejende ya kam karena si beruam bukan kempu kami sehat-sehat kam jadi nariku depan na simpar rezeki ndu berikan di bata bagai pe kempu kami sekolah ganjangan sekolah kena sekolah kami nakku tentunya lebih melala tanglu simtile asangkan kami saja kata persingat bas jabu enda sekelang-kelangan siangkan ingin tak kunci jabu ya kelangi jabundu ingat kami kerina kali bubundu retenah kami lampas kami kerina ruh adilah banci sekalak dua kalak bagi kuakap jadi aku pe labu bue gedang rana si berbagai bujur dua dibatasi masuk-masuk kita kerina bujur ninta mandi bata gua apa
nggo pulung kita bah jambu renda. Membantu beri-beri kami selamat menempuh hidup baru. Man kakak rasturangku sehat-sehat kamka jendana di kupudi orang rikam sakit-sakit monggo ujur Perlungan semirah ukur, perpelungan sekeri-kelangi Tuhan. Perlebih siamati kami, engkap kam si tergelar singalo perkempun, engkap kali bubu kami, engkap kam kembarang bergana. Tambah tolena man kam semuyak kami, etah PKK kami, engkap kam singalo ciken-ciken raspe perninin. Sikelangi kami, engkap kam sukut ginting bergana, engkap anak baru kami. Basidenda dikatakan kami selamat nang kami lebih ibas penjabukan bere-bere kami. Basidenda ya kami hanya toto ras minduk berikan pasu-pasu gelas sehat-sehat kam simpar rezekindu bagi kuakap tambah tolena man bere-bere kami bagi kang selamat bere kami ibas perjabukan barisi sendah kuakap dai ngome kokap dai melala gelarna pedah si bagikan lo kokap ande banci ikut kendo dalan kendo bagaimana kokap kami memandu maka begini ku dah kam go seorang dewasa maka begini ku ya lalu aku muji lelek bermujikan bandu gela kokap kam nengang penaruh ke rumah HP langsung deban nengau kokap penaruh maka kam seorang itu kokap begela kuakui tambah tolena begenda berindu be langkah kami 14 kan kami karena kami ngodu be alokan kami karena perseninan sajangan calanga sungkuni kami gelarna bagi anak kami nda sungkuni kami te kami bagi bas perseninan lain nang alokan kami sajangan ca orati kami te kami anak kami bagi entah labo ya barang ngaku pe gelarnanya berusuka tendal bas jabu kami teku bagi maka gelarna kucakapkan bagi gua ngekam du nakku mengaku ngekam bas jabu kami kam berusuka tendal gua kin ada lang nindu iya si ulehkan pengalan du memang bagi gua nindu nakku meriah ukur du bujur ya kokap kami pe singalulum mas terjang-terjang wewegan cangar beluh kerana bujur apa nari bujur sekatakan mandi bata berena kita kesehatan pagi nari sekapagi asa pagi membantu agi kami pejabukan beberapa kami jadi nari ku terus-terusna sehat-sehat lah kam kerina kami PBG mankam nakku ras beberapa olah rubat-rubat barjabu si keleng-kelengan kam duana rekin itu kan kam mendibata gelah kita sehat-sehat kerina aku pelebo ngedang ngerana si barem menjuah-juah lah kita kerina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami reblasi teman bandu sangap kam jabukan bana sehat-sehat kam olah kam rubat-rubat kokam dakam tanda indu kami aku dakam turang nondong du makana jenda kami cinder singalo perninin makana menjuah-juah man bandu kam sinca bukan bana bagai pekam bre-bre kami tanda-tanda indu kami enterm suka tendelenda sikap prasenari cangkulen nari bagi pemerike nari makanan enterm sudah kami laje makana pagi dahindulah adir kerja begenda dahindulah ya makana kami ngataman bandu sangap kam jabukan kempu kami
makana sehat-sehat kakam, murah rezekindu, panjang umurndu. Ko akam aku pelo gedang rabelas, bagaimana cakap akap basaku nari, makana menjuah-juah kita gerina, nya entah isi kita sinambah hisa. Kami kam kalimbubu kami kam kembaran. Agenda berekendu lebih kami 12 engkap anak berundu. Enda katakan kami bujur man bandu guna 12 nandangi anak beru menterindu engkap anak beru kami. Agenda perlebih man kam turang kami beru tamar malam raskan impal kami ginti mergana. Kami meriah ukur kami turang. Ijadah kam bagaimana man kami impal kami ginti mergana. Telu kami je perangin ini. Singa lu lumas perangin angin. Singa lu perangin angin. Singa lu ciken perangin. Kurang kain nari kam ge. Tapi kam kurang kok kita bergairah nempal. Gua maka begitu aku. Lebih nari ku perhatikan. Gua maka begitu aku. Basa dia aku jadi pertanyaan basa lebih nari pal. Gua kis tuhunat aku. Basa dia olamin terbetah. Bagi maksudku. Entah kai jauh ukur sila pas olamin pas terbetah ibas pejabukan beberapa kami bagaimana susuraku bagaimana lang hari itu orang kami lah biasa kuakap jadi bahasa denda selamat kami lebih ibas pejabukan beberapa kami agen timur Ghana bagaimana kuakap dengan kami cawir kami tua sadanari beberapa kami laku salah bulan si wahenda kerja bu mah bagi aturna bersemangat namin kam teku bagaimana karena pas bulan si wahena kapes daka beberapa kami indai bahasa denda bersemangat namin kam teku ban segah mancimin adi kam dah kam anak beru kami jadi lihat berbagai lakon kami ertenah kami meriah ukurndu bagaimana surah-surah kami impal ginting mergana jadi bagaimana kuakap sehat-sehat kam ras impal kami ginting mergana turang peranginen mergana jadi man kampe bere-bere kami sidi laki adik kam ngom makeup tanda induk mama buge artina sita ku jelaskan singa lu cici kecikan ingin nenda engkap polang papak kuras polang papak ndu rimpal gem tuturinna segelah tahun du kari gua ora tutur karena perdatan kalak karo langsung lu cici kentah lu kata betul artina bagemnya polang dongeng dan serimpal bagaimana sejarah tapi bagaimana jenjangan tutur jadi bahasa de perlu dipelajari indu adik kita kalak karo nya perlu macam kenduman kam anak kami beru adik kami beru walaupun kami beru sitepuen kami bertemar malam kang seringi manggo nah ini nama mandu ngaku kam beru tambar malam ni nama ngaku kam kami pendela kam ngaku beru tambar malam pengalon kami nda ulihin kami man bapak andu bagaimana kuakap dengan kami jadi bahasa denda mengumar sadari hindu ngaku ngikam baru tambar malam jile bagaimana kuakap dengan kami jadi bas kami singalo chicken entar mengenda kami tegun mama andu bolang du bagajang kami 12 bujur ras menjuah-juah kita kerina ya bujur nih taman di Batar teken nggo kita pulung kerina ibas jamburenda labolit sada alangan kaipe apa ikam dalam dai keadaan sehat kita kerina singalo bebre tamar malam apa ikam dai kam singalo bebre kam nggo kami suh bah mari nya perkataan du me doa nakam raskela situna lane tepat janji perkataan du rah perehku mah bage tapi karena sadeda kam olah ukur du sangkut cuaca langijinken sinaruh kena aku pelengaruh jadi papa gendandai dengan maka aku sempat pujam berenda selamat ningkuman bandu ibas kam pejabukan kempuenda mulai gundari nari sehat-sehat kam doana raskela jadi tambahna man kempu mak aku nondong enda mama mamindu syarah pude kita tadi sipang telu kam lengan pernah aku jama tapi ada abang engko mak jadi dah duka pe cinder penggo pala-pala maka kam nari ngeruh ngulih-ngulihi kami selamat kembah perjabundu duhur rezekindu jumpa bulan ras matawari
sehat-sehat kita kerina maka terwarisi pudi pagi dah kam tertunggungan ras termejilen si ban bagenda perpulung tak kerina sab sidangnya jumpa kam rah durang dah kam kata kena jah pe kerja lah kena ngasi betuhan nina jah pe kalimbu bukang iya bege makan laruh turang dundai jadi begem walau kundu sangkut rah kela rehlah kena pagin perusur manggom teh dua doh nasi pang telu ningene jadi kampe mulai gundar nari olah nari sakit-sakit sehat-sehat kam bujur bahasa kunare Perpulungan si meriah ukur, perpulungan sini kelingi Tuhan. Ya jadi jenda belas kami tegun singalo perkempun. Ya, jadi uga nandai jenda nandai kami. Nandai kami anda penggo metua ya nari ngan cesur sekala ku jaba penina. Jadi pas ukur namu pe mon andai lalit sinaruhkeun salah terdalankeun. Jadi ulah sangkut ukurndo ya bagi-bagian damdai karena kerehan kami kira kami tegun kali undu puang du tegun sendalanan. Jadi jenda ning kami man bandu kam sekelimbas anak buru kami ning kami lang aku mesra ngemin kuakap sana impal ku si pejabu kene bagi cuman labo dalih karena bas panggung enda kami jenda tegun si ngalo perkempun maka ning kami man bandu kam anak buru kami selamat kam bas pejabukan karena beri-beri kami tapi kempu kami ya kampe sehat bancika kam pagi jadi penggurun karena babere kami tapi kempu kami jenari pe man bandu kam kempu kami tapi babere kami selamat menempuh hidup baru ya semoga kam berbahagia rekut pe masu-masu ka di bata bas perjabondo lampas ka pagi kam mupus anak dilaki anak dibaru endam toto kami kalimbu bondo man bandu kami si manteki perjabondo simbaru bas warisi sendah ya, jadi sekali narening kami bagi nandai nondong do kam si muda kam lah pagi pulih ulihi nondong do endah sakna nondong do pe nggo metua ni andai nondong do ulang do pelani rumah segelah na ya gundarinar lagi aku depan na sededahin kita lanai kari siakap mesra sana ndai pe pemenana aku sungkun kepeken jenda ngebatang na arkiteken situasi ngemakanan de enda melawan suh jenda bagi maka gundari go suh jenda ya meriah ukurta jadi pasu-pasu karena was perjabondo kam beberi kami tapi kampu kami. Jadi kami pe bagian dengan kami ngasup herbelas kunanahkan kata pasu-pasu man bandu kam kerina keluarga bagi pe si erjabu bas warisandah bas perjabun der toto kami dibatasi masu-masusa janah dibata bandu karena palas bas perjabundo walau pe kam bas perjabundo secara Islam tutusindu pagi karena ya beribadah di masjid kin solat bagi sana enari ngenca karena pengendasenta bagi ya di masjid bagi ada liken kegiatan perwiritan ikutin du ulah pagi bas perjabun nenda ngenca kam butuh bas sada kegiatannya itading kendu dah kamlani pas bagi ya jadi ngobe pagi kaman tegi perjabun doenda ikutinulah kegiatan-kegiatan bas agama sini anundu enda harapan kami rasimpal do kinting mergana senyum nakku iya olah kambiar senyumlah maka meriah ukur kalimbu sangkap geluh kerina natap-natap ya iya landak bekam ya landak enda nakam nandang ikam sukut karo mergana si tepung landak menda anak lu kempundu berus tepung rasimpalna kelandu binting mergana
Ijada kam kari benakan anak dukum pundur rende. Kam kari lebih memberikan bunga benih. Kam kari lebih memberikan bunga benih. Nandai buru sembiring. Riku ras bapa si tepu mergana. Sike maka ngumputi senina sembuyakmu. Sepamerendu, separibandu, sepangolon tukurundu. Riku ras tandebus kemerahandu kam kerina. Sukut karo mergana si tepu kam jadi ikutan. Ya Allah kam dong dosa nandai buru sembiring. Karena kam kari lebih memberikan bunga benih. Nandangi perjabun penjayon anak do. Ibas warisenda emek kam dungi peradatan perjabunna. Ia tumbuh beras simpal na ginting mergana. Enda kometangkas karena begitu sora anak do kempundun tendur rende si berus tepung ay makau lakan tading-tading rekam kerina ke tengah enda sukut karo mergana riku ras tendebus kemerahan dukam kerina kam sadadalan sepamaren separimana
Rikuras pengalun tukur sendalanan kerina Bereken pasu-pasu bunga benih penjayon Nangdangi perjabut anak nun tak kempundu berus tepuk Ibasi andungi peradatan perjabut nara simpal na ginting marga Iya, ading godong sukut karo mergana si tepung berikan bunga benih pasu-pasu ngumputikan singalokon bere-bere sembiring mergana telukam sendalana silar pilih silar domah rikuras tendebus do bagepe kalimbubu si penemui sukut karo mergana si tepung sayang paling sayang impalku tetap sora berusi tepung iya renoli-noli kami cinda releboh mewakili ranan anak berukaro mergana ay nandang ikam singalokan bere-bere Perninin ciken-ciken sembiring mergana laket tandingan kalimbubu si penemui sukut karo mergana si tepung si penemui bapa ras hanak simpat merga aing godar kam tenis berikan ka pasu-pasu bunga benih penjayon nangdangi perjabun babare kempundu ngapit kam kari ginting mergana singalo perkepun Ersa
kami releboh nandangi kam terkhusus kali buku kami telu sendalanan sembiring mergana silar pilih silar dobah kam sadadalanan rikuras tenebus kemerahandukan sukut sembiring kali buku kami bagepe kali bubu si penemui sukut karo mergana anak berundo ngapit kam kari ginting mergana singalo perkampun ginting se-Indonesia sedunia berikan kari pasu-pasu bunga benih penjayon nangdangi perjabun babai kempundu engkap berusi tepung babare sembiring kempu ginting olah kami tading-tading khusus lagu anak bro ading godong kalim bubu puang tetap kakari bandu sorana arah sora bersetepung jantung hati tapi musiknya masuk telu bandu impalku sir jabatan khusus anak bro. Bukan induk kam kali bubuk puang terkhusus singalo bere-bere peninin cikan-cikan telu sendalanan sembiring mergana silar pilih silar dobah ginting mergana singalo perkepun tukang kacang rebus tukang berondong tukang aqua tukang duku mari bibi bangkila berikan ke pasu-pasu bunga benih dunang dangi perjabun permendo kempundo ibal Bene
Laksana Panggong duk reken bunga benih Pasu-pasu Pencayon Langdangi Perjabun Permendo Kampundun Tahimpal ya olah kami tading-tading bukan Indo tes nandangi ka anak buru karo mergana anak buru menteri ngom gokrina kamera berikan bunga benih iya betul iya enda stuna ande rusur bas proyek kuta gajaha rendengi rusur ginting mergane cajangan cai bas warisi sendah kurang kaya perpangna angkat dua jakari sora anak ta nikuka ginting mergana sinjabukan bana ya gia ku wakili sesama ginting ka ekangnya Isiwai perumahan ingan tataning tepu goyang suri perabotan asa perluna nangki yang kote adinandal dalani saja bagai madin jayo de tepungku amin putih gantaku cuma tiada kita sayang amin nalati kia siaka sirami saja lit pagi masana si keliling idonienda Eropa Australia kuka Amerika uende tepu uwe saya
ngaloya kunde tepu sisuan pagi kentang garat sayang adik sangat situkur pagi torta lamoraki sila terja berbiri galit na bagai laki baba pas selamat kita makasih pakai berbiri ulah lebih kiulang cuma sayang gelang kari jumpa rumah sitik si pepulung inde tepur lipe pagi tenak manci sidaki iya nadani kita ginting sedunia ginting se-Indonesia silar pilih silar doba Riku restu nebus kemerahan kami kam nandeng kami permen kami pal kami endang kotang kasih begi siak wakili seorang anak sarendeng ginting mergana pula kita lihat setanding-tanding diberikan pasu-pasu bunga benih penjayon nangdangi percabun nasim baru hijaya ibasna tumbuh rasimpalna berusi tepung Amin kutu mata kepada kiada kita sayang amin nalati kiasiakan senyumi saja di pagi masana si keliling dunia Eropa, Australia, buka Amerika. Gue netepur, gue berbiring, gue nindu sitik ngaloya ku sayang. Sisuan pagi samita belang impal adi sangat si bangun pagi rumah
jabatan. Turunkan dulu sana. Ya enda ko supaksana panggung do. Tediskam kali buku kami singalo kenulung mas tambar malam margana pakai peng penini cikan lagata dengan perkempun berikut dras kali buku si penemui sukut ginting margana pakai peng si penemui bapak rasa nak simpan marga silar pilih silar doba iya godarakam tedis berikan bunga benih pasu-pasu pensayon nangdangi perjabun babarendo tak kempondo ekap ginting mergana Laguna arah soraku masuk 4 bandu ipal si jabatan anak guru singukuri teman meriah anak kuta selayang sekitarnya mare bibi bengkila ipal anak guru ginting berikan pasu-pasu bunga benih pensayon sabun permendo kampundo ipal gula pada
tingkatmu. Kertaun karyaku. Lagi-lagi anak bro, anak guru ginting, anak guru menteri, anak guru tingukuri, teman meriah, anak kuta selayang sekitar, tukang cendol, tukang balon, tukang dukun, tukang berondong. Berikan pasu-pasu bunga benindu ya. Kena kengencan ditepu ibas pusuku. Laliti deban berbiri. Kena kengencan nandai tepu berbiri matami. De senyum kena tambah dilena. Ku sayang-sayang kena pagi. Ulah aku tadingkan de tepung kertang karyaku. Awat siram dum denangin sambar ngalah dagingku. Rawang sumut dum sayang ku berginami-nami. Nadenangin anak mama kanak mami. De berjut kena tambah silena. Ku sayang-sayang kena pagi. Ulah aku tandingkan de tepung sakit karyaku. Uni terjata bulan makan jangi. Anggo ku buang de tepung ku bare Bandung. Gelapan fidel masih antara me labu dali. Kita saja tidak ditepung berbiri. Sadak dinantan ku tami-tami. Upanindo anak guru ginting, anak guru menteri, kok Krina, kok Kamra, berikan pasu-pasu. Ayo kodorok kirando, bunga benih rakan-rakan. Ayo Mama Ginting, berusi tepu dengarkan apa-apa ya. Lemas pe, biasa anak Ginting mergani semangat. Ayo dengarkan apa-apa. Putar kanan, putar di tempat. Putar kiri
bongkok. Wih, kalau giting lah payah man kacankan. Ayo, kembali ke posisi semula. Ayo mama ginting enggo. Enggo melihe, makalah semangatnya. Mau? Iya, adik puasin. Kamu kantor puas-puas. Anak kami ginting mergana, restoran kami bersitepung. Jam sampai enggo jam 3, maka bagai-bagian kedangdung. Iya, sir jabatan. Atur, kukui gendang kami atur. Tandaan anggo kamdung landek, salam impal deh. Tahan, tengok tukang foto. Tahan ya. Pedas sih anak jam 12 sih. Enda kami memandu Rahmamindu, nahken luah menpandu nakku. Luah enda nakku, sigalang na berikan kami, lah bagi singgonggo, singowah-ngowahi. Ena pagi nakku, pilih hindu tendungan na, bagi PA mak tayangan du pagi arah kela. Je pagi kam tayang, jangan nangkel-nangkeli kami memandu Rahmamindu. Bagi pagi tukur du perabot rumah du, pilih hindu pagi si mejilene anakku. Andi kami daerah Rahmamindu nukursa, lengah tentu kita tendungan na. Jadi Endra, kam suruh kami milihi anakku. Jadi ruh kami pagi ke rumah du, golit pagi manok menggeluhan, menggulen kami. Ruh pagi kami gelah du manok, ulah kami nakku ya. Jadi enam nakku, olah nanendu buera sitekna, jena pagi ras kerela kam, pilihi tendungena, gelah jumpa bulan ras matawari nakku, panjang perjabundu, bagi pemen kam beru kami arah turangku kami, olah si morah-morah, endamnya muat rezeki, ngobah-ngobahi nina. Jadi aku pe bagian cabloh ngerana, tambahi kena. Si tergelar kam singalo bere-bere, pernenin ciken ngapit kam singalo perkempun. Aina alu jari 10 kami mindo maaf man bandu kam kalimbubu kami riku ras puang. Arkite-kite kenibas sidenda pelah kam iba kalenda kekurangan bas kami anak berundu, anak buru singukurindu kam karena puang kami. Maka dalam nape makan anak buru kami pelah kam tempat-tempat kurang beluh kaya yang karena gensa. Tambah tolena kalimbubu kami ijandai panggung 12 so pelangan dai kita man sinterem. Ijenda kami ndaka kam dinahkan karena luahdu nandangi ku bere-bere kempundu. Kalimbubu kami, puang kami, apa ipe kam lar pilih kam singalo bere-bere perininci kan kam singalo perkempun terlebih kam karena tua. Aina labu kami beloh ngatakan sa terganjangan nasa kata bujur sanga kami ngasup melaskan saman bandu kam kalimbubu kami. Di batalah sir semulih ku tengah-tengah jabundu, simpar pasu-pasu di bata ku tengah-tengah jabundu kerinana. Tambah tolena siti belaskan kami man madu kam kempu kami. Kempu, kam kenal aku? Bolang ya, bolang lebih lo pada lebih kalau sedetail mungkin. Karena nembah kakatekalak, sebab na jam tela kam gore ayak. Semua kita ini sibuk nggak menentu. Segelah cepat murde. Sentabi aku ngerana bagenda. Ya, man tapi sukut karu mergana, ayo kita belajar. Ke depan harinya pun nggak pasti kita menjadi anak beru juga. Harus kita belajar. Kempu,
Kamu gak ada paksaan dari bapak sama mama kamu rumah tangga? Gak ada paksaan? Gak dipaksa bapak sama mama kamu rumah tangga? Memang pilihan tuh. Selamat kamu menempuh hidup baru kempu. Kalau sudah berani kamu asal yang menikahkan langkah dur jabu kamu ku jabu ginting mergana, hadapi nanti jabundu ya. Gelombang-gelombang itu pasti ada. Gelombangnya nggak datang dari Bukit Lawang, nggak datang dari Medan. Gelombangnya datangnya dari pihak ginting mergana juga pihak si Tepu. Bagaimana supaya jabundu nanti aman, tentram, damai, kekelengan. Ya, kamu jaga kekelengan kasih sayang dalam rumah tangga andu. Pasti aman, tentram, jabundu. Monggo, jumpa tendu malam, jumpa tendu jadi. Bicara pelah kamu dari awal, surah-suruhan dwe, lid kekurangan, tapi kami ertoto man bandu. Ke depan hari ini pagi jabundu jabu si mehuli. Berikan nanti contoh yang baik kepada kami Krina. Man kalimbubu puang te Krina. Monggo kempo. Iya, bujur. Kuakap aku pela bau gedang buluh ngerana. Sekali nari man bandu kam kalimbubu kami. Terkhusus kam singalo chicken. Sentadi unda. Edam kebeluhan kami. Laka mungkin kakariaku kariku tengah teku. Lang lebih nari lakam nggeser-nggeser perkudul kue. Te aku basuari si sendah si muhuli ngedatu tondo. Makanya sekali nari bujur dibatasi masu-masu kam Krinana. Bujur.